voin hi January ni som pariat sang ni le som ni panga ania oli clear tu le ngai thatu dum takte amasa in chibai kan buk chewa kan maloka village council in thlan alawam dona tlemazong kan han soidon ani politics lama chuanin vc level hi riat thiam har berome buaina nekara state election commission chuan Mizoram village council in thlan chu kaltlang pui atumta rup maya notice chu ani oya hein thlan tura official tur te point training how tak zet mai an paltlang sang tamai vc in thlan masak result han soi chiam donila vc thar apin nual wangin soi thiam a har hlea engponi sela vc in thlan nung bera khan mnf in ne na an changna sa ema zpm vc aron piang nok boka record mu mal tak mu mai tur a talovani kan lo in update vak big silova tundin huna village council dan hi afakin soi thiam har ta hlea apoi hleni ngai tu te zinga tuna party tinte vc nei dan hret hei kan omani chuan comment lama adrop chi ve wangle comment sang ni somni panga in thlana hian village council level ale local council a hian eng thil nge aron thlengang le ruling vc nei hi khothen khat du dan ani furmaya village level politics hi chu kan soi tong khana har sabika chung khat feelings hi party feeling ayalienin akal renga chung ko hungdeu chuan vote himsa enge mozat akchungin in thlan anma chon bika party mi le sa vote nen chuan ol sam takin ne na an chang mai theizela a party ang zonga han chut pup chi kha ani vak lowani mnf hian vc alanga khop maya party ru rel nget thatakin an lom boka tuna tamzok hi mnf vc anlani miaw wangin vcbl tina emo khotam zoka mnf le zpm anin nuai nge inarin oma mla in thlanang deu chi khan congress pui lam kha an dok le zok maidon ani melani party be chan nei thale chung khat leinanga te tan chuan in thlan fight nuam tak ani dona rinai mnf be an lasak dona zpm hian an flagship program thlai thar level ataka akal pui man lo hi apoi thei mai theiani sarkar masalam ten an flagship program a ngei po do thu samzan lo na an nga wangin zpm hi sarkar thar nima sela rin mai ngam lo na hi me pui thin lunga hian a omdeu tlata tin khotina zpm party worker te hi tun ma po ne na channi muwak lo an ne wangin khothen khata chuan mu tlin lo na te po a thei hial ome chuti rual chuan mi thale man tlak tak an ni ve hlom boka kumin village council in thlan chu angai nom don angreng hleni kumina hian voters tam takin an punga in thlan na fel file thatak kan nei tura ngaila district pakua village council le local council tram chu kan soi tong khan ruwa man again thathar february ni som pakua atop don ani der maya chuwang chunin kanin thlang le don ta ani in thlan nei na tura hian village council zanga le somli pali oma sit sang ne zali som paruk le Aizawl municipal corporation le lunglei municipal council noya local council za som pakhat oma sit za sari som ni pathum a oma apum puya vote nei nuaili singthum sang ko zali le pakua an omani ole engponi sela idu nge i thlan theinan du sakna kan hlan phot mai cha middle east lambo ru claim azong han lu chil le taila hamas le israel buina chinfel thokhat ani chautani kum khat chung te me Israel Hamas indona chu amor bokani don ta inkahhai nei turin Qatar US le Egypt ramten Israel le Hamas inkara palai na anthok zar ranga Donald Trump aron sarkara office alu ma nge in Hamas ho hian an mi frente an thon holo chuan middle east buina rap thlak taka chu kang Hamas tan thalo leang ti na soya atong kam khat po hian hu hang anei na rem hle maya athu soya ding tlat mi ani awangin rem na palai na chak taka tho ania Hamas lam annor na boka Israel sarkar annor na boka
in rem na tlun tlinga soit hei ni chi aloma se inkahhai tura in rem na ero nimin lama Israel sarkar war cabinet meeting in vote la in inkahhai tura in rem na chu an pom theita ni Israel sarkar ruai to lokte ero za ina in lung rul me ulava hel mang te nena in rem na siam a han ngai le hel ho te du le phut ti lo tlin a han ngai mai chu na antia an chek tlak mai le hei na rem na hi Israel sarkar in a pom do na ni chuan minister thenkhat Israel sarkar in zom khom sarkar atanga in nu dok tum te po an omani mission te po chhuwa zalen an ni thuai donin alanga tun pathian ni lo om tura tang hian atakin an kalpui chhodon ani hen dawra hian Israel chu achak jok ni ma sela win the war but lost the battle anti ang devin tlom jok an tangati theya Palestine mi singli sangruk chuang in nunna an chana Israel lama mi sangkhat or in nunna an chan boka heti chung hian Hamas ho hi Israel hian aduang thalin atukdol theilova Gaza Strip a hian thu neina Hamas ho hian an la chang reng tho mai Israel tum Hamas tukdol le rorel na chang chhun jam to lo tura noi chiat chu a hlot ling zo ta chi lova an tum pa ni na Hamas mi hren te ro aladam le thi to te ruang nen in biak rem na mangin Israel sarkar chuan amukir le theidona heng fir fiak te nena in rem na sim hi Israel sarkar du dan ani arin omlo hle ni maze halai bira in dona omto Israel achet na tum berania Gaza Strip a kutat hak nat ber trumani Hamas sipai ho po thi an tam hlea an shroi tulok Israel sarkar hian ada thanual boka an lei nuai kongte ati chhevek boka Hamas chakna za somriat vel chu achut chiat sakmana sop tak chu ni Israel Prime Minister Benjamin Achuan inkahhai hi in do top na tur ani kher lova Hamas mi hren mi som ko parukte anron kirle theina tura inkahhai na mai chawani ti in asoi thunga hen biak na in hlotlin na mel a han mu chuan Donald Trump apo alom hlea Gaza hi Israel tan a hlo om zui to lovang hein rem na hi nikum November thla mi puiten min thlantlin awanga thleng thei chawani atia Joe Biden appoint lom thu asoi ve mek boka Hamas mi hren zinga American mi pathum te chu anladam ngei ni riat ani bokani BBC na verify danin mi zani somnga pakhat Hamas ho man zinga mi som ko palite chu Hamas ko ta anla tang meka mi som rukte chu nungdamin anla oma mi som thum palite ero anthi to ni in an report ani kumsa ni som palile sang ni som panga khan Hamas ho hian Israel mi pali anlo man boka tun thlengin anla hrenga anzinga pahni hi anthi to ni in Israel sarkar chuan a hrebokani hengte po hi tun inkahhai puna mitangin thleng zinga te hian an tel don ni in an soibok mission zani samnga pakhat zinga za pako te chu in biak rem na masa November ni somni pali le ni somthum sangni somni pathum khan chu azalen an ni to a mi pariat te chu Israel sipaiten an chan chuak ani kha mi somli te ruang chu Israel sipaiten an mu chuak to boka hengzinga hian Israel sipaiten December ni som panga sang ni somni pathuma an ka hlum pal mi pathum te an tel bokani he narem na hi akal tlung ani ngai chuan pathian ni atang chuan Hamas havin mi hren chuwa tho khatna an nei tran to dona hen rem da hnuai hian Israel sarkar chuan asi paite net zarim corridor atangin muang chang in hnuk le tanga hei hi Hamas lam du dan chuan tum khata chu san ngal vek turin an duwa Israel sarkar chuan om reng du ma se in rem na aum don chuan voile khata chuak thut lovin zoi muanga chua ala du fanani Hamas tana kalkhan poimo ber mai Philadelphia corridor ero Israel sipaite engemaw chen anlom ri bokang Israel sarkar chuan Gaza tan puina phur truck zathum aphal sak chu ale ta tipungin truck zaruk anlu thei to don bokani in biak rem hnu kar rukna sangi som pali le sangi som panga dei to a Israel sipai Hamas havin anlo man an la hren te chu chu zalen anni bokang
Gaza in biak rem na oma hian US President Thanthar Tramale President Hlui ni mai tur Joe Biden chuan ming thatlo an tum dun na sa hle maya arukin mei sei tak na in trong an chak chuka he in biak rem na phena hian soilan lo thuru a tlatin lang bokani President Thanthar Donald Trump hian Hamas vau angalang si hian arukin Israel sarkar hi anor na hle zok emni ati thaya Hamas hovin civil mi an manle Palestine firfiak tual thatdam chunga lungin tang tura Israel sarkarin ashem te chu anin thleng don ta chu nia Israel sarkar tan chuan anna hleina rin omani engpon isela thu thar a omzela kan lu chil zelanga thu puidang nen kan lein tong le thui don nia